Dobrodošli moji pratioci, moji dragi prijatelji, moje drage dame. Ovo nije video za one radoznale, ovo je video za one kojima se život raspada bez razloga, za oni kojima se nešto podlo umešalo na životni put, za one koji osjećaju da ih neko ili nešto blokira, da im je sreća zaključana. Ako osjećate da vas maleri prate, da posao puca, zdravlje popušta, ako osjećate težinu koju ne možete da objasnite, ukoliko se veze završavaju pucanjem, brak raspada, ako deca osjećaju netrpeljivost prema vama, to nije faza, to znači da je neko delovao na vas, radio protiv vas. Ukoliko vi želite da otklonite kandže zla sa vas i vaših najdražih, ja Šehrazada, orijentalni beli mag, 37 godina stojim iza svog rada. Mogu da otklonim sve što je rađeno protiv vas, zlo, urok, kletve, prokletstvo, demone, crnu magiju i da uradim doživotne zaštite za vas i vašu porodicu. Javite se, radujem se mogućnosti da vam pomognem.